Dobro mi došli, prijatelji. Ja sam Miroslav i danas ćemo da pravimo burek sa sirom ili kako se još zove, pita sa sirom. Treba će vam 450 g kora za pitu, 350 g slanog sira, feta, 350 g mladog sira ili krem sir, 300 ml guste pavlake, 250 ml ulja, 2 jaja, 350 ml kisele vode. Počet ćemo sa drobljenjem fete. Ako je vama sir već izdrobljen, preskočite ovo. Dodajte mladi sir. Dodajte gustu pavlaku. I dodajte 2 jaja. I onda sve to dobro zamešajte. Ja koristim tepsiju od 40 cm, a vi možete koju god imate, samo da bude slične veličine. Dobro premažite ulje preko tepsije da se ne bi burek zalepio. Složite prvi red kora, a tako da prebacujete kore jedno 2 cm preko ivice. Zamešajte ulje i kiselu vodu i onda svaki taj red namažite dobro. Kad pokrijete prvi red, dodajte još 4 reda i između svakog reda namažite ulje i kiselu vodu. I opet prebacite sve te kore jedno 2 cm preko ivice. Kada završite sa 4. redom, onda ćemo da stavimo fil sa sirom. I onda samo malo po pola kašike stavljate tu i tamo. Onda prekrijte sve to sa jednim redom kora. Namažite sa uljem i kiselom vodom. I opet stavite tu i tamo fil sa sirom, ali stavite između onog prvog reda. I sve to ponovite do kraja, dok vam ne ostane otprilike
4 do 8 kora, zavisi kolika je veličina vaših kora za pite. Kad završite sa zadnjim redom, savite sve te strane unutra. I onda dobro namažite sa kiselom vodom i uljem. Pokrijte sa korama što su vam ostale. I opet između svakog reda namažite. I kad završite sa korama, ono što vam je ostalo od ulja i kisele vode, sve to prelite preko. Onda čačkavicom izbušite ceo burek da se upije sva ta tečnost. Zagrejte renu na 200 stepeni i pecite 15 minuta, zatim smanjite temperaturu na 180 i pecite još pola sata. Kad završite sa pečenjem, pokrijte tepsiju sa nekom većom tepsijom i onda okrenite naopako iznad česme i pustite da se iscedi sve to ekstra ulje i voda. I sve to ostavite okrenuto i samo skinite tepsiju sa bureka. Ja ne mogu da vam opišem miris, a znate kakav je ukus, to je fantazija. Uživajte. Nadam se da ste uživali u kuvanju sa mnom. Kliknite na like, a ako ste novi na ovom kanalu, kliknite subscribe. Hvala što ste gledali, pa da se vidimo sljedeći put. Prijetno!